Ovo je Dodge X50, jedan budžetni uređaj koji je prvi telefon na našem testu u Android Go programu. Otvorit ćemo ga i pogledati šta nam to donosi. Simpatično pakovanje. Dodge je na ovom telefonu izdvojio duplu postavku kamera, od kojih je jedan 5, a drugi 0,3 megapikselni senzor, 5-inčni 18:9 ekran. Staklo na telefonu je 2,5D zaobljeno na svojim ivicama, naravno Android Go 8.1 Oreo, MediaTek 6580M chipset, baterija od 2000 mAh i 1 GB RAM memorije plus 8 GB interne memorije. X50 je plastični telefon, ali je držanje u ruci veoma prijatno, podsjeća na staklo. Tu su i duple postavke kamere koje neodoljivo podsjećaju na iPhone X. U fabričkom pakovanju također možemo pronaći micro USB kabel, koji nije brendiran. Tu je i adapter za punjenje koji je brendiran. Gel maska za telefon. Kao i naravno korisnička uputstva. Tu je i sertifikat u kupovini i folija za zaštitu stakla. Super dodatak. Upalit ćemo ovaj telefon, ali prvo da skinemo foliju. Poliđena ovog telefona zaista predivno izgleda. Ovaj telefon se može otvoriti, a morat ćemo skinuti foliju sa baterije. To bi bilo Dodge X50 otpakivanje. Hvala što ste pratili naš kanal i uskoro možete da očekujete recenziju.